megalayapost.news. Tang hadin katukan nipon balami kajing tangi kikali sorkar kajing kawang mau bat sya penjulor bon kikali sorkar bat kikali shimet hanong ba shilong baladon ru katukan ni kibar jelang kibala sya bom sya syo hakibenta ba ka KSU kalapan long ye ka baik rally ban persya ahlor kajing kuman ka sorkar ye kisan tali kimat jing dawa kipulit kanong ba shilong handen kamit kila kemno ye laingut kinong ye lambah kemat ka KSU bakan tup nadu presiden barang ba samla Raymond Karjana vice president samla penkemen langsan mit bat u general secretary ka KSU samla Ruben Najar. Kuman penken mau kino ye lambah klido ke KSU samla Raymond Karjana bat general secretary samla Ruben Najar hadin belada ban penlong ye ke baik rally henen kesengi kila kuran ru sekilar patai kubur ban kentaj baki balik ye kitu ki kam tang kali kawang mau bat penjular ki kali sorkar kide ki basim kabu bat kimde satya kid khot kaseng henrei ki pulit kanong ba shilong tang hadin katu kanipor kila kem ye kite ki laingot kino ye lambah kemat ke KSU halor kite ki jingja ki balakta ye ke songsuk songsan ki pajba kumbala yulum jengtem ki pulit kelayo kemru ya kiti kilaingut kino yelam ke KSU na jayau kabadai ru tang kendiat por hadian bakila keren segilat pathai kubor ban pensya helor kiti ki jengja ki belajar nen kesengi hanong ba shilong ban penken mau kini kino yelam ke KSU kila pensya ru haka jeng shisha kila temu ban penlong ye ke public rally bat kesyong kelan mongor haka arpoi tarik unailar arajar apun ria kendailan henrei na ka jengmi kiti ki jengja kila pensya segilat pathai kubor bakin penlong no ye kiti ki jengsyong kelan mongor tangkid khot ka CEC batkin sange no ban penlong ye ka public rally na kadaw bakimi kite ki huri-hura bat ki jingsim kabu bantang ki kali bat kawang mau ki kali ki balakta ye ka songsuk songsan bat kum kinong yelam ru kila penpau ka jingsong khya ka bajur bagi kwa maka jinga ki kade benlong da ka bajajai hadu bakite ki santali kimat balabu kin urlong kumbala dawa na ka sorkar jela megalayapost.news.